Diama Arsenal ku rugero rwa 75% imaze kuba yongera kugira icyizere cyuko izegukana igikombe cy'umwaka cya Premier League. Ibi ibigezeho nyuma yuko hasigaye imikino 3 gusa, ni nyuma yuko uyu munsi ibashije gutsinda umukino wayo wa championnat, ariko ni Premier League ikomeje kugenda iba ingora bahizi, ariko aho bigeze kano kanya byibura aba Arsenal bakomeje gutekereza ko byashoboka. Ni Bukayo Saka wasereburaga yereka abahetazi ko ntacyo bibabwiye kugeza ku munsi wa nyuma bazakomeza kugenda bahatana. Victor Gyökeres ati ntago tuzigera turekura na rimwe. No mukino wagenze gute? Ni Arsenal uyu munsi yagerageje kurekura, irakina, iranataka, yakoze impinduka zigera kuri 2. uwo bita Eberechi agaruka ku mwanya Odegaard kubera ko Odegaard ni yarahari. Uwo bita Ben White ajya kuri 2 kubera ko Timber amaze igihe adahari. Ikindi uwo bita Lewis Kelly abanzamo, uwo bita Zubi Imendi abanza hanze kubera ko bameze nkaho bari kumuruhura kugira ngo bazakina umukino wa Champions League bafite muri iki cyumweru, aho bazacakirana n'ikipe ya Atletico de Madrid. No kuvuga ngo ni umukino watangiye ku isaha 12:30 Arsenal n'ikipe ya Fulham Emirates Stadium, ibitego 3-0. Victor Gyökeres ablessing atsinda ibitego 2, ikindi atanga na assist kuri Bukayo Saka atsinda nawe igitego, ari nabwo yasereburaga abwira abahetazi ngo ntacyo bitubwiye, abahetazi murimo murarushywa n'ubusa. Ni Bukayo Saka uzaga ibitego 10 muri iyi sezo, atanga na assist 9, ubwo no buryo 19 uvamo ibitego muri uyu mwaka. Ikindi Victor Gyökeres yuzaga uburyo ibitego 21 ndetse no buryo 24 muri uyu mwaka w'imikino muri Arsenal. Ni sezo ya mbere muri Arsenal ndetse no muri Premier League muri iyi myaka aje gushaka igikombe mu ikipe ya Arsenal. No mukino Arsenal yigendekeye neza kubera kwisigiye icyizere, ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere n'amanota 76. Imikino ni 35, isigaje imikino 3. Iyikurikiye Manchester City ifite imikino 33, ifite amanota 70, barayirusha amanota 6. Ikindi kandi Arsenal ifite ibitego 41 yizigamye, ikipe ya Manchester City ifite ibitego 37. ubwo ni ikinyuranyo cy'ibitego 4 kugeza kuri izi saha. Ni Arsenal ku rugero rwa 75% ifite icyizere cyo kubona ko uyu mwaka ishobora gutwara igikombe cya champion. Isigaje imikino 3, no kuvuga ngo no gutegereza, ariko nanone ntago ari iyo mikino gusa yari yabaye. Mbere na mbere ko mbwira imikino yari yabaye kuri uyu munsi, Manchester City ku munsi wo kuwa mbere izaba yakirwa n'ikipe ya Everton ku isaha y'isa 3. Kuri wa mbere n'ubundi ikipe ya Chelsea izakira ikipe ya Nottingham Forest Stamford Bridge, n'ubundi ku cyumweru nabwo ntago nahibagiwe imikino izaba ihari. Ikipe ya Bournemouth izakira ikipe ya Crystal Palace, Manchester United izakira ikipe ya Liverpool Old Trafford, ndetse n'ikipe ya Aston Villa izakira ikipe ya Tottenham Hotspur yagize amahirwe dore ko kuri uyu munsi mu mikino yabaye ikipe ya Brentford yafashe ikipe ya West Ham ikubita ibitego 3-0. Ikipe ya Newcastle itsinda ikipe ya Brighton of Albion ibitego 3-1. Wolverhampton n'ikipe ya Sunderland binganya igitego 1-1. Ibi byahaye icyizere ikipe ya Tottenham yuko nitsinda ku munsi w'ejo izahita iva muri relegation zone ikajya ku mwanya wa 17, aho izabirusha inota rimwe ikipe ya West Ham yatakaje kuri uyu munsi. Premier League ninde uzayegukana? Ni Arsenal, ni Manchester City? Wowe uri kubona rinde uzegukana igikombe cya championnat ya Premier League muri uyu mwaka? Uragihande muri uyu mwaka? Amahirwe uri kubona ari kurinde? Ndagushimiye cyane, reka ngusabe gukora subscribe nuza gukunda ibyo dukora, usharinge, uduhe n'igitekerezo, ikindi likinga kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi